Kuno Parlong Pitip ni em baka soka Meghalaya kalau penmi ya Chief Minister Championship Challenge ben ai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong ka jela ki badan ni kam ki paper bakirpang bat ban penya khmat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia te kan ne ka challenge kan kesan ya ki ha kino jeng e ki bakia syam ban ni ram ban penya bat pen ki ka kam jong ki da ka ba ai la ya ki ban ni sementa ha ka program ka ba khandai banai bala penya da ka prime ki ba ki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kusnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sakmat kwa silak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sedian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya wa ke IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benya wa kiwa tip ya kakam. Kajing hikai wa ki training wa ti kena man la kapor wa to hakwa penko ya kikam. Ke prime yirap ku i ke kam pisah pilain hakwo i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ku i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yiki bat ban kring pat ba iki mar ki bangi penmi hi nang tang la yo ru iki jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanun kom ka GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau kman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatrai ban so lang bat ki wei pat ginang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha kajeng le bisit shabar jong ka jela khnang begina kham susu khamba hang bejadei bat kajing seng kam lajong kisan pugut laga to hendet ki bemsim lajit sega to pupi ki yo ya galat buni orung ha ka free incubation hadin kajing pej benya Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang kari dia kedai ban long ki nong saw senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kamla jong hapok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kamba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badon lupa ka kamla jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handriusnan Ti sengih kam la jong ka ba pher ba ka ba kirpang ba pen kiwi la dia ba ya ka jela Meghalaya. Ti nai apsu ba tap no menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc ba ka po ban tap ya ka application kan kut ha ka khatsan trik unai lur ajar pulai. Ya don menta ha ka incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban pen kiwi ka kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam. Habaya keren bagi nong patai kubor uba pol lengdo. Menteri Ketenat Jung Okai Perthai Kejela, ulong baya ke Shillong Cherry Blossom Festival dan penlong haga distrik Ribhoi. Bada kejaka sepen menapat ba kam hadian. Ulitho bahag ni kata masa unwan ban pensyong shin ikipat ba dau Ronan Keating ubelong nong ruai ubapau nambha. Bad ki kenhun nong tem na keleng kiri ki bagentup iki Pink Panda, Jonas Blue, Hybrid Theory bad Kenny Musk, bad ki kenhun ki bapau nam ki mana kejela. Kini sim bentah kena kata masa kiba kentup iu ba lu majau Snow White Meba Ophelia Daminot Somersault Empirical Tribe Lok Pante One Job Soklet bat kibe haga snem ka bala let kena kata masa la pensangi no namar ka jingja haga snong mukro haga bandrungut kibreu kala sya asia diap kiba kentup ya sangut na Meghalaya bat way Forest Guard na Assam Walai ki tiket la dep bande ki pat ba na gebenta kini kata masa kinong penya ja kata masa kilamat ki jingdo nong ke bakot lai point hendreu klor tengka unong penya ja ke Shillong Cherry Blossom Festival uba Jason mana ulong bagi la dep ban pen pai biang ya ke pisah ke bakot iway point arsan klor tengka sya ki pat ba ki blatiet ya ki tiket ban na gebenta kata masa ke menlong mentang snem kilobuk thong bakin don hadu kendai pawajar ngut ki breu ki banwan sya ke Cherry Blossom Festival As I indicated the other day, the tourist footfalls in Meghalaya have almost reached 15 lakhs. So this should be the crescendo. As part of Shillong Cherry Blossom Festival, we have a very impressive lineup of artists, and these include Ronan Keating,
Ronan Keating, Jonas Blue, and Hybrid Theory, which will be playing a Linkin Park tribute concert, and Kenny Music. From our very own hills, we will be having Blue Majau, Snow White, Nearby Ophelia, Daminat, Somersault, the band Fantasm, Empirical Tribe, Street Stories, Punjab, Not Pante, DJ Zithan, DJ Fabian. As part of the festival, a lot of other activities also form part of this year's Cherry Blossom. We will be having food court and beverages, speaking zones, kids play zone, karaoke contests, installations, games, graffiti, indigenous fashion, a ferry wheel, zip line, etc. Uba poleng do ulong kita masa beper on sepenlong hakeleng ki benta jong kejela. Panra sejrong yang gadur jong kejela Meghalaya kum kata kejaka kebabyang tamah po gari na kebenta kinong jung okai perthai. Badan sedang ya kata masa de penlong ya ka Megha Kayak Fest kebalai sengi ha ka khatar do khatsau tri Urisa wa kisnong Umtham ha ka district Ribhoi. Ka Shillong Literary Festival kebalai sengi ha kanong ba Shillong na do ka khatsau ha do ka khatndru tri Unai Wieng. Ka Shillong Cherry Blossom Festival na do khatnyo ha do khat kendai tri Unai Wieng ha Ribhoi. Bat segibai pat kita masa ki ban sepenlong ki kentup ya ka Megong Festival ka Winter Tales Festival bat gitarik na gebenta kini an sepen mana kam hadian. Halor ke jingkeli babun ki kentok jor ban penlong ya kita masa. Unu Menteri Sorkar ulong bagi nong kentok kendon bet haman lagi jaka. Bat haga jing shisha bon ginong tem nong ruai ki syam jing e ban kamai jakpo namar ke jing duna pelat kilat. Bat mentala ai ya kene kalat bat jing mentoy bat kane kan omdai tang ya ki kenhuan ki ba penlong ya kata masa ni kinong ruai hendrei kendon bon ru ki ban yo jing mentoy lengba kini kita masa. Menteri Sorkar ula pentip ru bahaka senam banwan on sepenlong i program man la kapor hau sosotham auditorium bat haka lariti ne ke belatip mencuai kum ke sikpak bat kane ke dai namar bagi ladan gijing dawan ki brio ki bawan kai syakajela ulong bayak ini ke program an penlong da ketenat arts and culture renggat gijing kershan jong ketenat jungo kai perthai. Capping this slew of events, we will also be hosting the Shillong Blues Festival in the month of January, tentatively in the month of January. The Shillong Blues Fest 2024, scheduled for January the 6th, will have a constellation of performers including Ruby and the Cool Cats, In Temptation, Quiet Storm, Tony Balsam, Kapil Chetri, The Last Band, Even Flow, Rohan Singhal, Arjun Sen, All Star Band, and Esa Nurani. If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate.